to vrijeme Zapadna Hercegovina je bila najviši logor na prostorima bivše Jugoslavije. U to vrijeme u svakom gradu, u svakoj štali bili su zatočeni Bošnjaci koji su tamo mučeni, prebijani od Dretelja preko Heliroma do Tomislavgrada i ostalih gradova Bosne i Hercegovine su bili pretvoreni u koncentracione logore u kojima su svi znali, a svi su, kad kažem svi znali, međunarodna zajednica znala, a o tom su šutili jer oni su to mogli riješiti jednim pozivom telefona, kažu tu ćemo to raspustiti i završiti se posao. Svi konvoji koji su prošli kroz taj prostor bili su u najvišoj mjeri opljačkani ili makar plaćen ujam ili ušor 30 do 50%. A kad im je i to malo bilo, onda su srušili taj most u Bijeloj sa namjerom da po svaku cijenu prekinu snabdijevanje Sarajeva i Bosne i Hercegovine, eto i humanitarnom pomoći, pored onoga što je njihov strateški cilj u dolini Neretve bio zauzimanje hidroelektrana Neretve, jer to je potencijal oko kog su oni po svaku cijenu i vojnu i na svaki način pokušavali da ga uzmu.